Allah'ım şu Fatima menen nurlar taksirdi nikesini berekeli kılgın. Arzağına kılgın. Allah'ım şu yaşka Allah'ım muhabbat verin arasında muhabbat verin. Amin. Allah'ım şu yaşka nikesini Allah'ım bekem kılgın. İnşallah iki dünyanın жақшылыктарын nasip kılgın. Allah'ım şu yaşka inşallah köptөгөн inşallah жақшы нәрселерди nasip kılgın. Allah'ım şu yaşta Allah'ım özün saktagın. Her kanday jaman közlerden, jaman sözlerden, kuru domattan, nifaktan, kuturluktan, şirkten, şeytan cinlerden şerrinden sakla. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci kızdan sorayız. Nurbek kızı Fatima, Amankan oğlu Nurlan'a ömürlük car boluğa öz makuluğunuzu verdiniz mi? Verdim. Verdiniz mi? Verdim. Verdiniz mi? Verdim. Oktuğa? O. Maşallah. Yani Nurbek tasmini atıyoruz. Evet, burada sınıftayız. Amankan oğlu Nurlan Taksir, Nurbek kızı Fatima'nı öz ak nekeyinizge kabul aldınız mı? Kabul aldım. Kabul aldınız mı? Kabul aldım. Kabul aldınız mı? Kabul aldım. Ana amanatta kabul aldınız. Ana cümleler okuttu. Allah Teala öz okuttu. Biz de okuttuk maşallah. Emi tuğanlar icabı. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم mahr kalana altın döktü. Ülkenin bayağı şarap yaptı. Aysanız Ne koyuyor? O. iPhone. iPhone. Oğlum dedi. Derdim iPhone 16 Pro Max satırım ya. Derdim o. Kaç var veririz? Жақын арада. Болду. Жазсайын шамалы. Жазып берин iPhone деп, mobile деп. Зато невестам 19-та, от нее ничего не жалко. 19-та. Машалла, тез бактылуу болгула. Иншалла, эми иншалла, алхамдулилlah никеңер соолган ижаб кабыл болду. Махр чечилди. Азыр кутбасын окуймун. Анан башка лекция баян кылып баян айтыштын кажети жок. Туурабы? Аны өз өзүңөр билесиңер кандай мамиле кылыш керек. Аялга кандай мамиле кылыш керек. Ayal özünün milletin biliş gerek, erkek de özünün milletin biliş gerek. Bilirsiniz de inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi ve ümmetihi ecma'in. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bazılarının özleri inşallah. Belki kalın elge çok toydu свадьбаны жайында эле ушунда беребиz. Bol inşallah. Allah kabul. Assalamu alaikum, hurmatly Kırgız elim. Men Qanычбек kızı Qымбат. Көптөн beri sizlerden жардам сурап кайрылган себеби жол кырсыгына катталып 2 жыл мурун уулум Мухаммад башынан удар алып баса албай калган. Азыркы учурда башында аппараты менен баламдын басып кетүүсүнө жардамыңыздарды аябаңыздар. Баланын bir jeri ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. 5-10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам. Тун катарында балам ойноп күлүп басып кетүүсүн каалаймын. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Hurmatly musulman Kırgız elim. Азыркы учурда бизге $2000 акча каражаты керектелүүдө. Балам азыр башында аппараты менен жатат, баса албай. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Аллах таалам сиздерден разы болсун. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Эмбанк Qымбатка деп чыгат 3197. Зеница кылып салам дегендерге о деньги бар. Россия өлкөсүнөн которум дегендерге Сбербанк 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө стройкада иштеп жүрөт. Баарыңыздардан Аллах таалам разы болсун. Адамдарга рахмат.